Radio Mulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Purpura, Sema Mai Ngai Waseyan.
Ni bulan ni mata vinaka mai se venga na vono ni se amati kuma kena and kami ni wakarambuka inde ndai ni katini ka wali tiko ni singa ni bula kusita au ni taka ni bulan vinaka tiko ni taka ni tosa vinaka tu na kena ngarabi tiko ni tavi se venga na vono ni se amati kuma kena and kami vinaka ni wakarambuka inde ndai andu tiko na vono andu na ngau andu tiko na singa yanda wakabini vinaka ni rawa ni ndamai se amatiko and nonda wata watongo na radio bulan wata San Francisco me koti kenda wata tiko mai se venga na vanua and ndui tukina ndui ni tavi ka ndawaka vinaka taka tukina ni solitiko na idhengu ni mbula rao ni ndai dhawa talo me kina ndo tale na singa vou ka rao ni ndamai ve se mati talitiko kina ndamai ve tomani taka tu na nanonda ngarawa tu na ve tavi kethe sara and sawa ke tavi teke kenda tukina so and na kita tu nanonda ngarawa so e senga so e leo atu na tani nanonda ngarawa tu na ve tavi so se nanonda me dhola tu nanonda e dhola ia se mani waka dhawa tu na ituwaki ni mbula o ni lako dhurumutiko na singa ni kua na singa ni singa wakarombuka wakaroa itiko be kemdo mai nonda au vesura tiko mendana ve tomani tiko yani na nonda wasini ngona vata and kabini kua na laki dhawa sara tiko na vitu na kaloko lewu na sere wakaro taki tongo wakatanga kina na ulutanga iso kandana mai vewa se tiko ni kina ko vesura te talitunga mo ni nanama ki tiko mai kina nonda wasini ngona vata ke marama ko vesi wase langi do benga ravi tiko yani and na irongo mai na ve longa niu mai rungo di tiko na keni sewe na madha sauti ka lewu sara tiko na ve talanoa lewu na wakatataro iavu tiko mai lewu na wakasama soli tiko mai membaleta tiko na nonda wasini ngona vato ya ka waka binubinaka tiko kina Connect Fiji Care non rato we tokoni rawa ni mai rongo di tiko kina indora programu bao ya kanda ki laki di tu na lako mai merika ya na vanu enda mai tau ya buke di tiko kina na dhaka wa kegi wa koia usura tiko mnimo ninge nana maki tiko mai kina na lima na kaloko ki rana mai betoma ni tiko ni kina ke marama ko vesi marama ko besi and nonda iwasi ni gono wata ka wakatoka i tiko nei rongo mai na velanga ni me wakai vetoko ni tiko kina na Connect Fiji Care. Sivatonga na tolu e na dio na miniti na muni toka ningo una wuninda kua wakambula tiko mandeani vi kemdo na sa sema ra tiko mai na kavini kua ke oni senge sema vo tiko mai kera tinga wase tiko yani na nonda wata watongo ra telangani ni subscribe kina YouTube channel wakavini benaka tiko wakalewu sara vi kemni nanda sema tiko mai na vi singa ndo wase tiko yani na nonda wata watongo vi kemni telangana sa subscribe tiko kina YouTube channel sa totolo sara tiko na tosa ni wili ni leo ni vanua na itoke na vese vura karsandu sema tiko mai kina nonda wata watongo wakatelanga kina na Radio Mbulando vata YouTube channel me wakani ndo mbiuke tiko yani na programu and nonda YouTube channel muningeli rongo na ngona dhabangao ni ngalala kina ngona dhabangao ni ge virongo kina sa tuke na programu and Radio Mbulando vata YouTube channel yana ngona mandanga ngona vya wakambula tiko ni kina vikiumni ke sara na sema tiko mai ne kavini kwa ndo mbula vinaka mareda lalanga vesi venga na vono ni sema tiko mekina Australia waka nuni vinaka tiko yani vikimdo ni nandona moni madha vinaka vikimdo moni madha go wakatelanga kina ve kayava salai maduata ni mbula vinaka kayava mbula vinaka nau pasipa nene levu waka nuni vinaka tiko yani na kavini kwa venga na vono ni sema tiko mekina wakatelanga kina ve meleke herin rombula vinaka wakambula talitungani ve Wainingolo Pauline bula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kwa wakatelanga kina ve malama na honu bula vinaka malama bula vinaka tupe vinaka wakalevu na sema tiko mai vemba kana vono ni vili ni tiko kina na singelevu ni kwa wakatelanga kina ve Daniel wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo ke sar na sema tiko mai ngori na mini bus stand mai no sorry na buku ni didi niu wakaiduri tiko na longa ni tembara ndombula vinaka wakanuni vinaka tiko yani vikimdo wakatelanga kina ve titili ngande wakanuni vinaka tiko yani ve ngana vono ni sema tiko mai kina na kavi vinaka ni wakarambuka ndendai ni katini kawalo ni singa ni vola kusita Radio Mbulando vata San Francisco me koti kanda vata mai
Katarina Ombulo, Katarina Lu, Sirwalena Isuru Omolia.
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mama ta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau Ren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli, ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka sumburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kina nomu mate ni katumba. Sa, meda kang bata mana kango. Nada baya? Sabi lagi baka lefom ni daka yo senga ni kila na meda kawa. Ole man lang katatalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotava. Kuni lang enda ubi tolo te kisarangan ubi ka kitengore na radio bulon do bata. Oi na program dava. Maina be longan niu. Rangudi na 5 o'clock na be kabini bo rombu ka be kemendo California. Tini karuna single buni bo romai be kemendo eviti. Go be to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni moni toke and the Limon and Rao Capital Mall, Suite Rotong Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kavesi Vosenlangi. Radio Bulando Vata San Francisco. Bekoti Kenda Vatamai. Nada mo sarama da mehuli kenen dono no life insurance policy may be Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kami ito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarang amai. So nang kaliwara ka tala tunda wara ko tunggo. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kan gua na heritage link. Ni. Namun bilang kasarang sengat tali itu nak kaya pakatar tutu na kena. Pakan kena pepo wog itu ta. Kami somi nakilaw kena timber na vaka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na mani marong kina ngona mojuri paling bula. Kakina kabel taka wando na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga so mo na claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang. Raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina was saiwa walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalilay. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tero ko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinuing gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu be kemendo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemendo e biti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni toso ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongo na wei akabi ni tu siti ni siwa na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Siwa na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongo na Radio Bulundong vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Tawalengi na kay
Ia sandina sarasaru indrendre me vakarto mai serta katikoni a vikanda na dau ni ndelaina kula rto mai ve vakamaro tekitugani kina vikanda and kavi vinaka ni vakarombu kende ndani katinika walu ni singa ni vuloko sita au kenda vakikia mnina singa isema tali tiku mai kina do tali na nonde wasini gona vata and kavi ni kua kira tungani ge wasia tokayani na nonda vata ndo na like ndo na share na vevu ke sartiko vakalevu na kena ndo mai tombani tikuyani na vengaravi and na nonda vata ngo vital no te ke sartiko vakalevu na madha saoti na kama ka yadu mai laina ya ka kiro o mai vital no takitungani se o ame o se talitungani singa moni tini vatu ya na bulai dona singa tu se vital no tiko vango na sauriwa ni mata saruni na visa o kede na nondo tombula visa na vika kede tu kilatu koia aungai vakamure tiko mai ni tukutuku na nongu vavaro tiko na kavinikua o mani reda sartukina ni tukuni tiko indona dangi lamba waka sama tak mandungo na lama ni walu sanga vulu na yambaki gona kautu tiko wasia talitungani na madha saoti na bebi saunin raki anda wakila tiko global warming kanda vital nota kisar tiko wakilibu kongo na lama ni walu sanga vulu na yambaki sanga yado talimengo endona dhangi lamba na esai miri kongo na edani dhangi lamba ngo Hurricane Hillary vital nota kitiko rawa ni na tarai kenda tau mai ia sanango ia
e na ratona wake la wakalevu o ratona tiko mai LA na asa waka na dhewa ki California. Southern California e ratona wake la tiki na wakalevu tuku ni na levu na udha i ke waka e roni na nduanga na viso leila i roni tona me wake la talitu ngā kina i a Sanangoa se na Northern California ka rawi tukuna tiko mai na kena ndau go e tona kai tondona me tona waka tiko kina me tona andre rawi tiko kina o kenda tau e na sani wurawurongo se na sai merikongo koe au waka mi ukurumbu i taka tiko ni tiko e na lama ni walu sanga wulu na embaki sanga induango na thangilamba me na mai wakilai e na sai merikongo aungai waka muria talitunga e waka me ngonongo e sa liwasara na vitambana karando e andre ravitiko na vika wango we waka en rati sar waka liwa na vika e ayado mai lahine ninda kila tiko ni ado na kamanga i senga tu nindua na waka takilikili me ado tiko e ani veira na i waka roa me ado ani veira na lioni wano ni sa ayado tiko na kama se na i waka tangindengendi ni kama ka sa ayado ndina tiko e rangai kinda dhalanga sa kama e ani sa ayado ani na kama sa rangai wangarambulanga ia koia e na lewu sara na wambo te merika tō dhoko e na kia pakai senga ni vea se wurawura tali so e rasa e andre sara tunga kina waka lewu rawe talno tiki na waka lewu na iliuliu ni we matani tu e so na iliuliu talinga ni we wano e so waka i California go i San Francisco manda rongo de tiko ni tukutuku ni kua mbaletanga na nonra tō sa waka mera i andra mai e na wuku ni kamoia e adho mai laina ni nduanan rau tini ka dhiwa na Siren God o waka samataka tiko na dhawa na kena i tukutuku ni wakawiti na Siren watisoni buke i omanda mai sa waka me senga tiko ni waka samataka rao na wakawiti ni Siren tuku ni ndonan rao tini ka dhiwa na Siren Go karando rongo e na ngauna ni langa waka bimbi tiko we kenda to e San Francisco ni ndo iadho mai na tsunami ndo rongo mai kina na Siren me waka me bito tiko mai na i waka roa we kenda to se na waka takilikila mbeka ni adho tiko mai ndona ua loka se na tsunami ia asama i dhengu tu e na baki rono ndolu tini ka dhiwa go sa vital no te kitalingo na lewu ni labo i bito tiko mai na State of California ka rawa ni na mai waka idhuri tali tiko kina na vika wango nga rawi tiko kina na yandre rawi tiko ni panua endo tiko kina member leta na lenga tumbu koso karao ni na yadhu tiko donan rau tini ka dhiwa tuku ni tiko na Sirens and yasa San Francisco ngo ka sana rau ni na maka ni na gaindua na lenga yadho se niandua na waka takilikili na yadho me na lenga sana rau ni na rongo adho tiko na Siren ngo SF Sirens back on since 2019 sangai tuku ni santa na gai rauni na rongo da tali tiko ngoe. So ngana kai rauni na andre ravi tiko kina se dan donu men dan andre ravi tiko kina se mania sei burubura dava and the tiko kina da sawa ke la tuna vi saunin raki ke na itu waki ni mbula matanga na visinga koia na radio mbula ndo vata ndo mai rongo dia ni kina na vi tukutuku e so ka rauni na vi wuki tiko na nonde tostos na visinga se mani tiki ni mbula dava se mani waka dava tu na itu waki ni mbula and the lako duruma tiko vivi so ni ndraki oia ka wiki mdo na sasanga tiko ni LA na muni mathango and na kai rauni ndo na and revitali tumbenga ni kina na gele tawa kiki mdo mai o Hillary na no mdo ngwali sombiani LA na moni madhango. Sa watunga rusanga wulu ka vitu na miniti me vana ka loko sureti kamni ni sema tunga mai na lima na ka loko ke rona mai vito mani tika ni kina ke mama ko vesi wase langi na vuku ni nonda i wasi ni ngona wakatoka i tiko na rongo se mai na velanga niu ka vito koni tiko kina na Connect Fiji Care. Ndombula vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua ndua talemanda na itavi sere ni bera ni ndage rongo de tiko yani na mutai ni wase ni nonde rongo mai vali ni songo na kavi ni kua kauna via mbula tiko na sere kataravongo wa ndona marama ka sa dhoba tiko mai ni kua na kavitu sangavulu ni ambaki ni nona mbula mbula vinaka no ame kolibuso vinaka wakalevu wakanuni vinaka tiko yani na nomani singa ni sudhu na kavi ni kua mai na lotu yawe kandavu kikemdo ke de sara na sema tiko mai ndo maruta katali tinga na nona singa ni sudhu na marama go wakanuni vinaka tiko yani vikemdo Kauna via wakambula tali tingani vi watisoni koroi-wasa o pambuta na dona ngona leke kongoa na gera ni tala no mai kina watisoni ndo mbeka na vanua ele
Venga rabi tiko kina ena singelevu ni kua. Wakambula tali tengane vi randini tala ana tuivanga ni mbula vinaka wakanuni vinaka tukane vi kiamdo mai Ronald Park. Senga tala ni ngole dhavi tikina toranga. Taubu mbula vinaka Simeone tuini rama ni mbula vinaka. Mbula vinaka ke leramba ini balu vinaka na siama tiko mai nekavi ni kua. Wakatanga kina vi Jane Suliano. Vinaka na siama tiko mai vi sari mai lami wakanuni vinaka tukane vi kiamdo. Vena numi tali tuk ngao Jane vi kiamdo ke thesara na lene matabu vale o Nick, Jake, Claudia, Bridge, K. John. Vinaka wakalewu Jane. Mbula vinaka maramatau Olivia Nangora wakanuni vinaka tukane vi kiamdo. And kavi vinaka di wakarumbuka indendai wakatanga kina vi Luther Mbose. Nimbula vinaka wakalewu wakanuni vinaka tukane vi kiamdo na Kemba Tikongori. And Ndua Wata, na hall Ndua Wata mai samambula. Wakambimbi tiko vi kiamdo na timini tackle Kandavu. Wakanuni vinaka tukane vi kiamdo. And wukuni wakarau kina sota na moni madha mbekongo. Wakatanga kina vi Filimoni nivo sotiau. Nau Filomena Rawiwai. Nimbula vinaka nau. Wakanuni vinaka tukane vi kiamni. Kevin Navis nimbula vinaka. Wakatanga kina vi Vena Isi Vondo. Vinaka wakalevu tau na sema tiko mai na kavi nikua. Senga na lenga. Wakambula talitinga yani vi Kel Les. Thank you for tuning in. Bula vinaka sista. Elina Kaudhiri. Wakatanga kina vi Marama na ita. D Lady D. Drombula vinaka. Ivemba kana vono nrona ngwali kina ki neila chileta na kavi nikua. Wakanuni vinaka tukane vi kiamrau. Wakatanga kina vi kiamdo mai Aloha Land. Chosa ya rombana kandabu nimbula vinaka. Den kunarara. Vinaka na sema tiko mai na kavi nikua. Wakatanga kina vi Epi Koroile Live. Vinaka na sema tiko mai. Joe Sau Mai Suye. Mbula vinaka Joe. Wakanuni vinaka tukane vi kiamni. Sengtala ningule dhavitikino Daniel. Vi kiamdo kethe sara na sema tiko ngori. Mai na minibus den mai na usori. Unitaka ni totoka tunan raki. Vada batatu mbeka isa ngori. Mbula vinaka Sereana Seruvakula. Ni mbula vinaka sema tiko mai na Lodhala Beach. Ene kavi nikua. Wakatanga kina vi Tori Katinai. Vi kiamdo kethe sara na sema tiko mai na Yatukuka. Do mbula vinaka. Wakanduni vinaka tukani ni nando na moni madha vinaka vi kiamdo. Na moni madha ngo. Wakatanga kina vi Kelera na Sobi. Mbula vinaka maramatau. Wakanduni vinaka tukani vi kiamdo mai San Jose. Senga talanga ningole dha vitukina Banjo Cool Breeze. Sayawa. Wakambula tukani vi kiamdo mai na Ambasi ni tadhirua. Vinaka na sema tiko mai na singelevu ni kua. Wakami uredo tu na lamani mbasi ngore. Kena na badidada bolo tu na wakatangi. Dombula vinaka. Rombula vinaka na vewatini na tuingali mai Australia. Senga tala ningule dha vitiko na serengo. Daniel ke kiamdo kethe na sema tiko ngore. Didi ni tiko mai no sori. Na nreketi rao te rewa. Wakanduni vinaka tiko hana vikimdo. Dombula vinaka mai na Wailea Street mai Watuanga. Mbula vinaka avenai. Wakanduni vinaka tukuyani mesake drani atu wasotia mesake au nitaka ni dombula vinaka tiko mai no sori na singelevu ni koa wakatanga kina vi taiki mbali vanua isa mbula vinaka taiki se tiko mbeka mai New Zealandi au nitaka ni dombula vinaka tiko vinaka na sema tiko mai na kavi ni koa venga na vanua ni vili ni tiko kina da tironga da manda na itala no nimbu konro asulia and radio mbulan do vata ni saboto go rusa go bulka tolu na miniti me vana kalako go
ena vona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan ikla na tabu menda vaka talau taka buka singi levu taka siapa kaya kapitan ne ka koni lo malenga sa tipin dono menua rauni buka tingu ikemuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipgina me bakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pie na bani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rutoli dili butaka ni ke mukatalo washing le busha wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana waya tini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesa temi kwentiko. Mebaka ni senguso tini keni baka kila se symptoms baka bo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono baka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Na dhavu ikalawa kay Mrs. Titilea na itini. Weitala nota kikina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena weitala nota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu kiliu. Wewa kaungeti kan dau weila beti. Rongode na vea kabin tu siti ni sibna tinikaro na tinikalimana miniti we kemando ibiti. Sibna lima na tinikalimana miniti we kemando we California and we Singamoniti. And a vito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me Kauti Kenda Watamai. Senga, esan dondi na namaraw kinabuhay lewo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula ke mundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati o nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wako tapia. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani.
Ia nei tawi se roe ama i virato na nronro langi ke na uto solo sa mai boto kina ngoi tini kandona miniti me vana kaloko da runga da mandeani vida na tukutuku i adara tiko mai lewana tiko na nonde wasiningo na ni rongo mai balni songo na kavini wakarombo kandendai matai tiko ni tukutuku ngo memba leto tiko na nonreto andona nonreto sasanga ni komuni lavo na the Kaundrave USA barbecue na wakaidura tiko ni mataka na ikatini kadio ni singa ni vula kosita tiko butiko na tini na kaloko na mataka kina ono na kaloko e kavi na wakaidura tiko na barbecue ngo na Rincon Valley Community Park ya na Limandua Saibawalu Badger Road Santa Rosa Vasanga bulu nandola dua ne bakarau Vasanga bulu nandola dua ne bakarau wakaidura talitunga na volleyball kena wekatale so na kena itukutuku matai lalai raun yo ninge vitartareani ke sofa na taliboni vitu saiba vitu tolu lima diwa walu diwa onoba ke sofa vitu saiba vitu tolu lima diwa walu diwa onoba ya na nonreto sasanga ni komuni lavo tiko na the Kaundrave USA ni mataka talanga na wakaiduru talitunga kina na Ono Foundation USA soli. Nanduto soli tiko na leo ni tiki na ono na wukunga ni weka enda tondo sasanga takitiko na biambaki non rabakayaya takitiko na ngoni buli na tini karona korni buli mai na nanduto yasana dina ngani nanduto tiki na ngai sasanga tiko ngo na Ono Foundation USA yango merabakayaya takitiko na korni buli na tini karona korni buli ne sano kandabu. Wakaiduru tiko na soli ngo teko butiko na tolu na kaloko ne kavi ni mataka wakarawai ne katina kadio ni singa ni vulo kasita kan wakaiduru tiko mai na tolu 252 4th Street Santa Rosa to sakilabi na kakedi tiko na bonoya na kava do waktokai tiko na kava ia wikim do na sember tiko ni sekila na bonoya tiko kina na game tiko yani na tikindu ango kena nonda to radio mbulando about the Facebook page keni tiko matei lalai raunio ninge betartareani ke ndidhimba Kenti dhimba na taliboni Saiba walu vitu lima tolu vitu rua tolu seke anasa koritamana na vitu saiba vitu rua walu rua saiba tolu vitu. Tukutuku katarava ni mataka talenga na wakaiduru tiko kina na songongo ke toa mai beital no tiko kina na madhao saoti na wuku ni sasanga tiko sasanga ni komuni lavo ke na kanibe buke me na wakau yani ke na Walnimbula lebu mai suba na CWM Hospital $5 na iduruduru sa na isauni tikite waka tiko kina na wakasinga lebu na sarameke kan sotale na wakatasusua erto sa wakaru takatu na isongo karto biuta bata tiko na sasangongo na First United Methodist Church of Santa Rosa na wakaiduru tiko ni mataka ni katinkadio ni singa tiko butiko na songo na ndua na kaloko na singa lebu kina 5 na kaloko na kabi o na Rua 2 Saiva Giffen Avenue Santa Rosa. Rua 2 Saiva Giffen Avenue Santa Rosa. Wakaiduri talitunga kena na nonrito na may bakarita ki buki tiko sa bakarita ka tiko nonrito da kakanilinga sa na fashion show so karto sanda kilatu na edanrito na buturarani dula bakarita ki sulu may piti ubambuta me bakate kirto na kuibiti kabakatelanga kina na New Rua Designs wambuta ni na tiko talangan kino Ako Boutique Ako tiko boli mai Sacramento Mbeka yo ena laki wakarita katalitunga na nona na beka so ende mo boli taka tiko ni mataka ka raunio ningeli boli tiko kina ena bakaidur tiko ni mataka ni katini kadio ni singa ni buloko sita tiko tiko na songongo na fundraiser ni Colonial War Memorial Hospital ena tiko na ndua na kaloko ena singa lebu retirarambo tu yani dona sasanga yanga ngo me bakaninta sakila ke ditu na itu baki ni Walnimbula libu mai suba wambuto kenda ke na sema tiku mai na singa libu ni kua se ve komunioni na geli rongoda talen na programa ngo endua mai na bima tu bali ke de sa duru te na Walnimbula libu mai suba kanta sakila vina kasartunga na kenda itu baki koya erawa ni ukaya ni dondo no menta na dondo linga kede ni kina kena tuku matela line ge vetartareani na taliboni vitu saiba vitu ruan 2 vitu 25 vawalu na vitu saiba vitu ruan 2 vitu 25 vawalu tiko ngai na sasanga ni komuni lavo na buku ni sasanga bango kina Walnimbula sena Walnimbula limo isuba wakasama takatalitunga obia wakana numi komuni talitunga yani ndo beauty ko yani na nonda bato batongo na radio mbula do bata endona tikindua memba
leta tiko na nonrito songo na Suva Cancer Survivors Society. Sena Suva Cancer Survivors, Artondo bakaritak ting mai artondo mai bakai tavi talitunga na radio bulando bata na be mada rua na be community city na be mada rua kartondo me wasetiko kina na be karto bakai dortiko orto ke na lewena tikno songo ya erto Satovi Cancer woti they all survivors ka erto me wasetiko na be karto la kudruma kina non retondo sanga merto buke irtale karsa Tovi Cancer ke ira karsa ambula mena cancer via mai tomana talitunga na non reto sasanga and do bitu ko ani and dona tikindua and non to wata go na radio bulando wata na namba karawan yun ni na bako teni kina na nomni kani bebu ke sena empaisa we misi salo tengalo do bitu talitunga ni na tukutuko so membelata na we karto bakai tavi te kerto tiko kina na marama karto dungi ana tiko ya na kani bebu ke avira ke na Tovi Cancer, vera na sambula mai na cancer. Kabakatan la kina na bika so eroni dadakava menda sasamba ituga kina na buku ni mationgo na cancer. Senga walenga ni baliti kenta na marama, senga ni wako italitunga kina na turanga na mationgo na cancer. Tiko talinga kina iso na turanga. Yo, tuku kataraba. Membaleta tiko na nonreto na maru taka tiko na kawitu sanga bulu kalima ni ambaki ni kena sa thidi tiko mai na korni bulu ya na niposatia na Andy Dhakombau School ACS 75th anniversary na kena ndanisi na wakaidhur tiko na wakarawai ni karua sanga bulu kaono di singa wakarawai mayango karua sanga bulu kaono di singa $200 na idhurdhuru na wakaidhur tiko na Friedman Event Center mai na 4676 Mayat Avenue Santa Rosa butiko na tol na kaloka na kavi kena tini na kaloka na mbongi $200 o katalitunga kina na iwaka kavi na ngunu kena danisi tuku matela lai ni kironi na bitartarean ki meroni mbola ate dhadhabu se laisani ken rambuka biutalitunga ni na tikindua katiko kina nonreto na banitaliboni na nomuni na nondo batabatongo na radio mbulando bata o te tinga ni tuku melewe na tuku ani na irong me valni songo na kavi ni koa membaleta tinga na singa ke te lewo kana bakaidhuri tiko na matai karua keni tolu ni singa ni vula September wakaidhuri tiko mai lai Hawaii matai ni singa na vitu na kaloka na kavi na mbose wakaembaki sa na annual general meeting kana wakaidhuri tiko na lai shopping center wakarawai tiko butiko na tini na kaloka na mataka tini kina vana kaloko ene kavi na soli wakaidhuri tiko na koko lolio park and Kamehameha highway ka ngai wakaidhuri tiko na ono na kaloka na kavi kina tini kanto na kaloka na mbongi na ndanisi $200 talinga na idhurdhuru kina ndanisi wea kina wakaikavi singa tambu na ikatol ni singa loto dhakobata loto talitunga ni betalatala kana wakaidhuritiko na Kahuku United Methodist Church singa kitele wea o kilandi bunga sarere sana na makitukina sema ni songo dhaba do lewena tiko songo dhaba mbeka do singe mbudhi na tiko ni wakota mai ni tukutuku me mai kadhi wakitiko yani na irongo mai wali songo na radio mbulando bata ngoi ndonango ni salaro ni na bebu kitu yani kina na radio mbulando bata kina sasanga dhavanga do sasanga tiko kina sendo sa navu tiko kina me na mai kadhi wakiani senga tiko ni ndona kai somi kina otongo ruana miniti me vana kaloko na radio mbulando bata wakambula tiko yani vikimdo kedhi sara na sema tiko mai na kavini kuwa na numu tiko 5 na kaloko sema tinga mai na 5 na kaloko nande wasininga ona wakarutaki wakatoka itiko ya na mai na belonga niu ka toko ni tiko kina na Connect Fiji Care mai venga ravi tiko ni kina o mama Kobesi o kambula tikani vela tileta na wangaliva mbula vinaka ne tuati torda John Leonie Lovon do mbula mai Dublin wakata la kina vekelera na sovi Katie Mere mbula vinaka turanga yanu chosa teki savo Sierra langi ni mbula vinaka Love.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Rendre na te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talangani kenale waka soburi ani nanomu yaya. Mai na nondra tau stoa, kena nomu mate ni katumba. Sa, medak wala mana kango. Nada baya? O sabi laki baka leo fom ni daka yo senga ni kilana na meo dakawa. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisidaba o nasotaba. Kuni lenga ndo bita lo te kisaranga na bika kitengore na radio bulon do bata. Uy, na program daba. Mai na bei longa niu. Rangudhi na 5 na kloko na bei kabini wa rombuka bei kemendo California. Tini karuna singile muni wa roma bei kemendo viti. Ngoi bei toko nikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. Endo bengraviki na o Mama Kalbesi Vosay Laini. Radio Bulondo Wata San Francisco. Bekoti kenda watamai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundo Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Onko na Radio Bulando Wata San Francisco. May Kauti Kenda Vatamai.
Ia sandina saramo nuinde na vakatutusongo e kantina ratu mai sertak tuko ne avikenda na seni yaka trio and radio bulando bata ne kabi menaka ni wakarambukan dendai na kitinika walu ni singa ni vula ko sita wakanuni benaka tiko yani sebinga no ni sema tiko mai kena ke ni singa sema mai wakandua kiritunga ni ge wase to yani na nondo bata batongo do tiko na like do na share ke rautelanga ni ge subscribe yani kin neto YouTube channel o yana radio bulando bata YouTube channel le usar na programa e sando beauty ko yani and nondo to channel o ya na programa do me rongo tiko yani and nondo wasiningo na bata ne be kabini moni tike na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. Weda na programa senga mai tikabu taki tiko ngo na radio bulando bata ka lebu sara wakamure tiko lebu ratali taka tiko ndo vir na programa go ndo waketabi tiko kino sitive ni ratorala and kabini bukilulu ndo rongo tiko ani na via kabini bukilulu lebu sara tiko na itala no ando o se tiko mai o ratorala na non programa ya ka wakatokai tiko na toso ni ngauna. O suret kemni ke bakau ni lata ningai sikobaiani na radio bulando vata YouTube channel ni subscribe kina baleta na vingo na kede ndo mbio ni kina na programa wo and lako yani na notifications me rawa ni ngai rongoda ni ngai sarawa na ngona nga o ninga lala kina ya so talinga na ngono ni na sia matiko mai o tia ni ngai reda sio ni na reda mai ni kiro bosa tiko yani o ni sa senga ni rongoda beka endo na series endo na kai daka tiko yani na radio bulando vata yana non reto na ka ertondo vakavatu na Facebook na vatawatongo sa kota na vakanui ni nandora ngona sa na rauni nandua ngana nonda to vatawatanga vakateki kenta toto sa na senga ni na ravitiko ki na Facebook ya na Facebook e vatiko ya sa na ngona ertono bokoda na senga o ni na senga ni rongoda na sere ni vakatangi takiani baleta ni kila kenta kede na burburungo da sa kila tu na mbimbi ni copyright laws koya erto ke bakai rongo ngabango endua na ivakatangi sa tunga na kena na programa sa tu titu na vata ni Facebook erto na rongo nga endua nga ivakatangi kana numi ni toto vata kina ndua tale na sere ka sa ambiuto na kena copyright laws esa na vanga erto esa na boko nga mai vakateki ko esa na automatically muted koya ni na senga kina ni na dorongo de sona sere na sona ngona ngendo ndrendre tiko bekirao mikiro daka na sere dava soti vati ko ya na kene lako koya yenda sana viwa si takatonga na sere toro ni na ronga da vata sana ko etiko ko nga ya nandona ngona sana roni na tiko nga ndonga na vata ni radio bulando vata ka senga ni tona vakararavi tiko bakalebu ke na Facebook me roni otir tombo ko dikenta to tiko mai na sona ngona so vot sibitonga na vai na tinika vitu na miniti Wakambula tiko ya vikimdo na sema tiko mai na kavini kua au ni taka ni nandua na moni madha binaka vikimdo me nonda sistava se madha vadha vatu na nraki mai sanangori vikito ike vikimni na dhalata na nungo wakamadhala takayani ndo tiko na iwakaroni dhangilambo Hillary ka tukuni tiko ni sao tingo e walu sangabulu na embaki sange mai Pola ka tikenta tō mai se na raoni na rabu tikenta tō mai endo na dhangilamba ia na dhangilamba o Hillary ia wakambimbi tiko ne wakarongo o vera tō mai na dhewa ke California ia na Southern California na ia se asa waka Los Angeles na ia se asa kedho ia e tiko ia nikina na i wakaroni dhangilamba o Hillary ia tuku ni tiko in a split second ke wakamani vesau na muani dhangi e raoni na tare kenta tō mai e sanango ia vekenta tō e raoni na tōna wakila tiko ngo vekenta to in na Wualiku ke California se Northern California to na wakilati ko rani to na wakilati ko na uda na lomni vida na singa mayango na rawa seng ni tukuni ni na taumbi na uda ya tukuni tunga ni na rawa ni na to na wakila na uda ya endona ka to na wakila wakalebu tiko na tunu maka ni raki sena humidity kan kila ke tu ni ken to la ko mai na vanua na tropical weather to na wakila wakalebu ya na ken tunu maka tunu raki na moni madha ngo ko nga ya e vital no ta kisar tiko bakale baleta ni sa utingo walu sanga bulu na embaki baka samtak mande ya na bibi sa ni nraki bibi sa ni ka sa ya tu na nonda buru na ngo na climate change, global warming, koia e ronito kai kina ni tu samai wakilatu na tuna wakilati ko kina wakalibu na duin raki tu senga ni nama ka ia sa vatingo ne ya
Ka waka sama takatingo e ndona post e ambiu taki tukani na ndona tangani beba o waka wili ka tiko dia sange lewu tiko ar bola tiko mai sar tukuni tinga mai oi nakama mai lahina. Sarangi tukuni tinga mai ia sa sandai adoba tinga mai nangono iai kenda na waka bauta waka risto, loto waka risto, to sa ke la tunga na dhaba na kena imbale ka bimbingo na kina menda nando waka rau taki ke anda tiko waka yalo ka waka yango tali tunga wikenda to na tambana manda ni waka rau waka yango to sa ke la tiko se ke rau ndo sanga na ni roingu me ke rau waka na numi ke anda tiko yani na wikai so ka rau ni dana waka edora menda na waka rau tukina ndona kaundo wase waka libo yao na nanda waka rau se na disaster preparation and ngona ni lenga tumbo koso ya na 72 hour kit ya ona gera ni na wase tali tuka ni ndona ngona wekium ni na senga tuka ni se matata wekium ni na dava na 72 hour kit na bononda sa tuki ngo and bimbi mentana yandu ke tiko na 72 hour kit because you just never know senga ni kila na so rebeni matero ni ndona kai bi sau baka dina taka ke tingo na kaira la kuduruma mai Hawaii na kamo ya baka ndo mambulandina baka dirlo loma ninda mai baka rongo da tiko na kena tukutuku sivatanga na vai na rua sanga bulu no miniti au ni taka ni rongo bina katiko ani na bioli baliba ni radio mbulando bata sevinga na vononi sema tiko mai kina and kavi ni kua vekemuni na vili niu tiko ana vili longa niu ke sara and vonua levungo Amerika au kila ni levu tiko na vonua ni vili niu and nonda venga ravi tiko ver ni tambangase sure tiko muni ni nana makitika mai and nonda e rongo se na nonta porokaramu ka mai toi abu takitiko se asi abu takitiko na madhao saoti ki rona mai veital no tiko ni kina ki marama ko vesi wase langi o ya mai na ve longa niu and na veto koni ni Connect Fiji and na lima na kaloko andage mai se matio kino ya na ngona mandanga ngona bia bakambula tiko ni kina o se tiko ani na serengo and e tala noa ni lavo ni merika kena kiana kamida. Au via wakambula tuka ni kena vetinai TJ. Happy birthday sister. Waka nui ni vinaka ni oni na maro takatiko na muani madhango ni oni a maro takana no muni singa ni sudu. Wakambula talitunga vinela chileta na wangaliva. Ndombula vinaka. Waka nui ni vinaka talitunga ni veilesi watu wali. Mbula vinaka lesi di Lady D ke Steve Murphy. Kemdo na angorto sa to kena tu na city levungo San Francisco. Wakambimiti ko na ukila Steve Murphy endo na tiki ni wabulebu na Golden Gate sa nona tiko ya na tukutuku torarau tiko wakambula talitinga ni ve sista vase mother wakanuni vinaka tika ni vikimdo varani se sitarudani mbula vinaka maramana ita vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve sere ma ika ni konda nimbula vinaka wakanuni vinaka tika ni vikimdo mai dolo suva koro ni taka ni ndo mbula vinaka tu wambuta ni ririm batatu na vanongori wakambula talitinga ni ve sere ma ve straining heavenward mbula vinaka straining heavenward mbula vinaka tomo toke langi. Thank you for tuning in, Tomo. I hope you're well. Wakambula talitinga ve Randini, Vasiti, Mbulibo, ni Mbula Binaka, Wakanuni Binaka Tikani Vikimdo, my Santa Rosa, Wakatanga Kina Vikimdo, my Zion Shopping Center, Mbula Binaka Solomoni Turanga me Muri, ke Kimdo ke Sara na Pingaravitiko, and Zion Shopping Center, Onitaka Niondo Mbula Binaka Tiko, Mbula Binaka Rosa Ratu, Wakanuni Binaka Tikani Vikimni, Wakatanga Kina Vitakayawa Lambati, Mbula Binaka John Vonu, Wakanuni Binaka Tikani Vikium ni talangania tamba kaudoro vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua senga talani ngole da vitiki na tuati torodha wakanuni vinaka tika ni vikium do na kandavu stoa au ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi mai dhakingori wakati na kina vi John Leoni Lobon bula vinaka John ke kimdo ke sara mai Danville wakanuni vinaka tika ni vikium do na family bula vinaka ke lera na sovi ke kimdo ke sara na sema tiko ngori mai San Jose au ni taka ni ndo bula vinaka tiko wakambimbi tiko vikium ni ke sara na venga ravi tiko verni tambangase verni tambangone na buku ni dhaka waka caregiver se burubura davanga oni venga ravi tiko kina da te ronga da manda ni talanoa ni lavo ni Amerika kamida. Matani tu
vosota, vosota. Sambula walengani vosota, vosota. Sambula walengani vosota. Sambula walengani
Wana kango. Na tabaya. O sabi wala ki bakaleo fom ni dakadaka yo senga ni kilana dami o dakawa. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisitaba o nasotaba. Ko ni lenga daw bitalo te kisaranga na bika kitengore ne radio bulon do bat. Uy, na program daba. Mai na be long niu. Rangu de lima na kloko na be ka bi mo rumbu ka be kemdo California. Tini krone single buni mo rumo be kemdo eviti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Liman Rao Capital Mall, Suite Rutol Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kabisi Boselani. Radio Bulundo Vata San Francisco. Because Kenda Vatamai. And the muna na liman ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talutaka bosing luta sa bakay kapitak ni ka kunilo malenga sa tipin dono munua eraw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na dibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaibo soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwabalang me baka na steak gay bakay loka tabyo ka kena kozlo surua at ni kailangan ko pa na pai ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtu giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo do limono se o nga wala sarang ali tumito may nanomota na dio maluma Billy Street o ya Santa Rosa, California. Erau talang ani rito ulit dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tero buko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo vina bima manione na kabini buko lulu be kemundo e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u Dren na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Tawana numa, nano vulasa, patake na ora.
Sarra meu mate Que sandaro Nanondaru Bakawati Kisalei Kambani Kaulomani Savava Kumeka Sanomuinaki Ambolea Bela Mogu Sarra meu mate Que Sandaro Nanondaru Wakawati Que Sandaro Nanondaru Wakawati Que Sandaro Nanondaru Wakawati Ana radio mbulando vata nei tavi se roiasa mai voto kina goe rua sanga bulu kandua na miniti me 5 na kaloko vinaka na sema tiku mai ana kavi ne vakarombu kandenda ni katini ka walu ni singa ne bulu kosita soreti kamni ni sema tiku mai na 5 na kaloko kero na mai betal no tiku ni kina ke marama ko vesi vose langi ana wase ni ngona ka vakatoka i tiko mai na velonga niu ka vetoko ni tiko kina na Connect Fiji le usarna ka kero na mai betal no taka tiko na vukunga ni nondalonga niu enda ki lake de tunda ia mai Amerika ngoa na vanua enda mai tekevu ke de kina nonda i tekevu na longa niu ka mai langata tiko ni ana kena sero kerinda mundamu na ilavo ni Amerika na ilavo amidai ko ia kero na mai betal no tiko ni kina vida sarna ulutanga ka o ke lani na vivu ke sar tiko bakalevu na vuku ni dhaka enda mai bakaitavi teke kenda kina ni nda senga ia mai Amerika ngoa na dhaka va caregiving levu sarna ka enda senga beka ni ndo vaka sama takatu ndo tortum beka vaka mamanda ia evinaka mendan ndo vital no taka meroni na vakavure vaka sama rotelnga ni ndo turti ko vaka bimbi roni ndo na reida talitunga sona kaka ndo senga tu ni ndo reida senda ndo vaka sama taka ko ia usreti kimni kena mo ninge na makitiko mai na 5 na kaloko awatal no taka tikani na singa moniti ke to ali vaka singa lebu na vali bola sena ndo na tambana ni Google ka vaka toka itiko na Google X o mai vaka sama taka tiko ni o kenda nda tunga bango nda vila ka kitu na visinga nda senga tu ni kila na vika era dhakava tu sera vaka itavi teki ratukina e so vikenda vaka mbimbi o ira ka roni o kaini sa soli tu me vira na isoli soli tu vira na vuku sange salva tu yani kini lavo itu mera bulia mera vaka sama taka mai na vika so ka senga tu ni ndo vaka sama taka roni kai like ordinary people kenda la kutunda senga tu ni ndo vaka sama taka na vika era vaka sama taka tu o ira e so tale ka nonra dhaka saratunga ia. Au tuku ni tiko ningo ka o kilani usando wasea ni waka levu ni vanua ke to mai tiko ni kinongo e levu sara na tambana waka na mona waka liva mai toia wiani e na vanongo se na technology Tui awi ani na vanua livongo se na vanua say California ngo ando wakataka itu na Silicon Valley ke wakauni sandurunga na Silicon Valley na vanua ke to mai tuko ni kinongo ka tui awu kina na be kambani le lewe so kan oira na kambani ngo roni takaya ni oira ngo era mona takatu na nondi tostoso na nonda visinga ni mataka me wakana Apple na Facebook na Google YouTube na Uber mandanga na Lyft na Netflix we kambani le libo bango era toia bu ke ani na vonongo na vonoa ke to ali basing libo kine na Google X ya na tambana kartonga raborto na ke na mbuli mai na vika so vakasama taka ke vaka indu vakasama taka indona ka ertona erangai reida vaka ira tu vaka tunga na tambana iso era vaka tambana tu vaka ertona tambana go non rtonga go ortona tambana go non rtonga go ia na vono ke to basing libo kine na turanga ka wati nungu maramakai scientist ko ka ngai nona tambano ko sangi vaka madala takatiko ko
ngai waka tali via no wakarongo dan baleta ni nda kila na kama e adongo mai laina ke waka me era tukuna tiko na kena dawi wasaki taki sartiko wakaliwa ke waka me se lako to tolo ya ni nei wakaro ke rawa ni rambula i lewu ke rawa ni lewu beka na kai rawa ni rana tango makira kina lewu na kai rawa waka e me rawa ni na tango makamandanga kina na non ritiko tiko me na kama ka e wirania ya ngai tukuna tiko no koe ni Ngono go erto na nona tambano koe, wakasamtak nona tambano sarmantanga o koe, erto norto vaka tiko na ngono go, erto mbulie tiko na satellite, eto no koe na constellation of satellite, ken balambala na kumu ni satellite, e vida bata, tono koe vida bata na undolu, na e kumu ni satellite go me rambiu e na vese urubura keve sara, ka me rawa ni nda tomboka wakatotolo na kame, me rawa ni kilai wakatotolo na kama, every 15 minutes, samtaka ya. E na wea tinika 5 na miniti, e na buruburu toda na kama kede, na yadutu e na isi burubura kede. Se mani wakadhawa na kena tiku huna kamo ya, se mani wakadhawa na kena lilai, se na kena lewu, e na sanaroni na singiama se na turadha kena na kumukumu satellite, kartumbuli e tiku ngo, e na tambano ya, e na Google X. Onge wakasama tako, kento to lako to ngā tu vital no to ngā na visinga tu vendendre waki na visinga tu, se ngani kila na kaira wakasama tako tu, uira kau rani kai, ni sa soli me veira, na soli na buku na kila ka mera wakasamataka mai na weka wau ya ange tukono koe kila e lewu na ka e rtongarawa na tambano ya but in your kenda wakasamataka manda ke waka utaronga ni ngona dhava manda e lako me numdu wakasama ke waka miko every time you hear Google na dhava manda e lako me numdu wakasama ndau weo kila ni na lewu sartungana ka e lako me numdu wakasama ni tukunia ni na Google yo mandanga ni do tukuninga na Google na kanga lako me numdu wakasama ke waka obia kila ndo na ka o mbitanga ni na Google on the internet e na sulia me viao e na wakamadhala taka me viao na ka obia kila na dhava wangarati ko na kia na wakamatila lai kede e vatia na Google yo senga manda ni ndo na ngona me utu me wakasama taka how do they get all that information me rao ni kongai within your fingertips. Wangango iko tambaka ngaya ni sa lako mai viko. Sa tukuni mai viko na dhava iko via kila. Ia. E na taunda kuni vika ke vengo e radhaka tukino irongo. Sangitono koe ni na tambana irto venga rabitu kina kina ndui tambana ke sara. Venga rabitu kina ngo na Google na ve tambana na Google. E lewu na ka e relaki biuta vata, relaki wakadiuta mai, wakasoku muni mai, me rani me baleta tiko ngā na kena ngarau ni, se na kena nanumi tiko me rani na longa vinaka tiko na nondambula na kautamata e na nonda visinga ni mataka. Vatiko ya na nonrutu tostoso koe aka nona tambano koe, tombulie tiko na satellite, constellation of satellites, me na gembiu e na vese burubura. Keve sara, so every 15 minutes, e na se burubura dhavanga, e ndua kina na kama, e sana tomboka mai ka wako tasarani na kena i tukutuku, kina wanua dhavanga, e ndondonu me na lako e ni kina na kena i tukutuku. We wakurumbi taki se dhava. Songa na ka, and mai ngorongoro tu kina, wakabimbini da mai tu, e na wanua livongo Amerika, ka ketondo wakanuinui ni rani na mai wasei tiko e ani, ve kemdo na sema tiko mai wanua, sema o kila ni na ka, ndota na ka e tali kina na watawatongo, ni rani da kila, sema ni loma ni vanua dhava ndo tu me kina mai viti, loma ni vekau ndo sa rau ni sema tu mai kina radio mbula ndo watanda sa sema tu, na vekango na ramuli tu mai o ira ka au mai tal no te kira tiko ani na sigili vuniko ai. Sa watunga i tini katolo na miniti me 5 na kaloko, and sere katarabongo, au viava kambula tiko ani kina, ve kiamdo ke de sara na sema tiko mai, and kavi ni kua, waka mbula tika ni ndo vengu marama totoka laisa mbula mai mbau ni mbula vinaka waka nuni vinaka tiko yani vinga na vanondu sema tiko mai kina na singile vinikua ya kavi tiko ni waka rombuka waka mbula tale tingani ve Elizabeth wakana ni mbula vinaka Elizabeth waka nuni vinaka tiko yani ve kimdo na singile vinikua ka wakatelenga kina ve master pete na itini ni mbula vinaka waka nuni vinaka tiko yani ve kimondrau se vinga na vanondu sema tiko mai kina na singile vinikua mbula vinaka mati vanu e lewa dombula vinaka na sema tiko mai wakatala kina ve obi vo se langi dombula vinaka waka na numi tale tungaino aka riva
mai ke peli tumbunan, rombula vinaka na sema tiko mai, bula vinaka nei la chileta, na wangaliva, senga talani ngula da tiko na serango Olivia Tione, ni bula vinaka Olivia, waka nuni vinaka tiko yani, wekimdo ke sara mai dhaumbati, Mr. and Mrs. Gione's residence, and na rusanga bulu kandua Dhaka Road mai suba, wakatan la kina ve Mr. and Mrs. Driver, ke kimdo ke sara na ngone ni wo, ndotu e na ve say viti ke na ve say vuravura, wakatan la kina na Wikimdo mai Santa Rosa, bulu vinaka nasa, koroi tamana, wakanuni vinaka tukani na buku ni waka rau kina singa ni mataka, ke tinai TJ, sema sara tiko mai Los Angeles, tinai TJ, unitaka nindosa na waka rau tiko, na buku ni nona na visiku tiko ano Hillary, yana kai turi rau tiko mai verton tambana nindraki, wakanuni vinaka tukani wikimdo, na singa livni kua, ka via wakambula talitinga, wikimdo ke de sara, na Divine Store, mai Sacramento, kimdo talang ngana kandavu store i Santa Rosa katalanga kina vikimdo and na Maoli Mart mai Santa Rosa talanga. Wakambula tikani vikimdo mai na Gading Road, mai Haywood, Bulvinaka Lucy Sevu, wakatalanga kina ve buana head girl o Vara, Wangavo, ke Mr. Wangavo, Rombula vinaka na ve otini senga talanga ngula thavitiki na mbui, ke Elliot Fong, va ke tukichi vesikula, Dombula vinaka.
Nathamaya. O sabi wala ki bakal fom ni daga yo senga ni kilana da me dakawa. O le malang katakalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotava. Kuni lenga ndo bitolo te kisaranga no bika kitengore ne radio bulon do bata. O ina program dava. Mai na vei longanio. Rongu de lima na kloko na vei kabini bo rombu ka vei kemendo California. Tini karuna single buni bo romo vei kemendo viti. Go vei to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and the Liman and Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. Endo bing karabiki na o mama ka vesi vosay langi.